ole apui chho mep hle ti in bul han tran phot mai te ang tuna Israel indona hi indona lian tham zo kai chuak thei ani awanga omnom lo na na man pha inom nual ni ina hriata hemi chungchang hi khovel top na tur indona in tran na ani thei rualin ani thei lo dan hi tam taka omzo ka hei hi video top lama kan soidon nia Israel le Hamas indo ni thumna nia Israel chuan thin rim na alalan tir zela Hamas target an la chu che boi ring Gaza target chi sang an thlan fel sa chu Israel Air Force 10 an la ka boi ring mai tuna target ka zinga hian Hamas ho command post engemaw zat an tela Hamas na thokte omna building pakhat Hamas Naval Force senior official in a man command center te Jabalia a mos pakhat chunga Hamas in an man thin operational asset tele firfiak polina intelligence atana an man assets bunna te po Israel hian an bom chevek to Palestinian te chuan Gaza chimlama Israel be puithlak na chung ko khata member som pakwa an thimang ni in an soya Palestinian te chuan Israel in do thlona be puithlak na nimin khan Gaza Strip chimlama chung ko khata mi som pakwa an thi ni in an soy Nasar Abu Khuta ina AP News Rildanin Israel sipai te chuan a chen na ina tanga hlavak lava evacuation warning shot an naya hei hi film khur thu hla ani hei hi air strike an nei ma a mi puite in son chuak tura an warning na ani kumsum nga pasari mi Abu Khuta hian a chung te nen an him don ni in angaya chu ina tanga metar za vela hla a thlona in bom aron thlak don ni in Israel ground force ne na tanga hriat tir na pek ani building chhong lia ground floor a chuan a chung te nen an in khung khoma chulai hmun om tur chuan a in buat sai ani ma se in son chuak talo chuan building hnuai bera chuan an him an in ring ani che kang chu building chhong lia sang ground floor a chuan an chung ko in an tom ta Israel thlona ten missile an ron kap chuak ta ngeya he building pumpui hi a him ta ho lo maya mi som pakwa zetan thi anu puile unau te po an thi tel ni in a soi nizan lam khan mun somni pahni vela Israel sipai le Hamas fighter zatam tak inkara silai manga in beina na setaka oma in rinnia Palestinian firfiak pol Hamas ten be puyan thlak na khan Israel mi zasari vel an thita Gaza mi zali chuang an thito boka Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan poi khoina thleng chan let na atan Gaza a Hamas te in khwarna mun te chu an phin dar vek don ni in a soi heti taka Israel in bayato ta ka chuan US a hle theilova an momo apiang US chuan pe ka tiama Israel thren sarkar rang te chu US chuan bia in Israel support turin angen sakbok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan pathiani khan Indo Longlian Indo thlona tam tak phurle a thui hruai Ford Carrier Strike Group te chu Israel support turin tuipuya tir chua an ni thua puanga Hamas terror group ina Israel mi zasari chuang an tha nuwa Israel puitura anin peizia hei hian anem ngeta Eastern Mediterranean lamakala Israel nei thai angdera in ring taka tura tir chuan ni mi engemaza thile hliam le chin hriat lawa bozinga US khwale tui engemaza tanom ve a hei wang hian US hian he boina hiral khata tanga en mai tumbik lo ni in a hriata US hian Hamas ho beivedonin lang hrilo ma se atul thuta che thei turin in dolong ro pui in do thlona somsari chuang phurle ral thuam tam tak nen an ron tho thlak tir ve ta ani US Navy in Indolong phurlong an nei thar ber le changkang ber USS Gerald R. Ford le alonga na thokle sipai long sipai le longina aphur indo thlona en kol tu le pilot tenen Israel nei tui puya an ron in chhop meka mi sanga vel zetan ni helong liana hian in zanga khomi puizat an phumur mur mai ani helong hi tlem han soi belok te ang
mi hring siam indo na bungrua zinga chuan ro pui rep takania fit sang khat le somkwa pathum zeta sayania ametar zong chuan metar zathum somthum pathum zetani alen dan chu heti hian han soita ela football field zaw zong hi metar za panga le awang metar somruk pariat bor vel ani tlang puya chuti angani chuan he long hi football field pathum vel zeta sayani chu hem maya asan zong po fit zan hi somnga zetani nuclear thachak na manga anun na pe kania diesel ti vela ti kalani velem lo he wang hian chol mi alavin kum somnga chung zet tuipuya achetla thaya darkar khata ke em somnga paruka chakin tuipui a super chuai theidonani he longa hian officer ringot po zanga pariatan oma longsi paile pailotte thlona na thok sangthum jasari somret pakwale crew member dang sang ni zarukan chuanga an vai hian mi sanga chuang zakan ni pingtlang kholian deu in zanga zaruk khomi pui chu helonga hian an leng vek don ti na ni chu indo thlona somsari pariat aya tamhret aphura indo thlona an tumin an thlok chuak vut thaya US hian Israel pui turin sipai mun pui an ron son hnaya ni ringot ti na ni ber chu helong hian missile chi hrang apaya MK-29 guided missile launching system pani RIM-162 pariat MK-29 guided missile launching system te RIM-116 rolling airframe missile somni pakhat zeta paya radar thamang khenga thuamania silai lian le mania in kap chuak ngal zoi thei chi phalanx CIWS pathum ngot bunania MK-38 anti 25mm machine gun pali bunani boka M2.50 caliber 12.7mm round machine gun hi pali bunani bok tin helong hian thrui hruai indo long huai sar tak hanaya cruiser le destroyer tenan zui boka an vai hian R4 strike group tia hriat an ni heng azui tu te po hi football field pani tiat le pakhat le abung tiat te an ni hol hloma pui tak vek an ni ral thuam hlo om pui thuam vek an ni boka heng pol ho hi indona tel velo ma se Israel tan na tangkai takan thok dona intelligence lama na an thok don baka Israel mel mate ronvung tur lo beng dai turin an poimo a Israel tran vak lo ma se an tran lo thu soilang hri lo Turkey ang te po langsar ta ka US in Israel tran wang hian an pong por ngam lo pha don ani report masabera chuan poi khoina thlenga hian alo bera American mi pali an thia midang pasari chu chin hriat lovin an omti US official chuan an soi ve bok US indo long lian Gerald R. Ford US President Loni to mingchoya an siamania hemi rual hian US hian cruiser USS Normandy te destroyer USS Thomas Hatner te USS Ramage te USS Courtney le USS Roosevelt te atir tela US chuan Air Force F-35 F-15 le F-16 te atir tel bok chubaka US hian khovel mun rang air base tam takan naya chung zinga fighter squadron som chu hebial Middle East a hian an oma minute claim te ya Israel le Gaza ron thleng thei vekan ni US Defense Secretary Austin chuan thu chua siamin he poi khoina chang let tur hian US chuan a sipaya in rin tir to ti soya atul chuan khovel zau zo ka hetiang chet na chang let tur hian chet an lak hredon lo thu a soi chubaka Biden administration chuan Israel Defense Force te tan man ruale ral thuam po pe ka tiama rang takina pedona ni security assistance masaber chu vo in hian a kaltran dona ni lo om tura athleng dona ni ti in Austin chuan a soya he athu soi hi nimin chol ni khan ni in US tran puina hi Israel a thlen vat rin ani US President hian Netanyahu hena US diplomatic malak na chungchang a soya Israel sipai tran puina dang pek belani tur thu a soya ni lo om tura tamzo kala ron thlengang ti White House chuan a soi ni rei vak lo nuwa Israel a thleng don ni in White House chuan a soi
Israel mel ma tu ma in he buaina atang hian hlok na mu tu memo sakna in be sei su se ti in White House ti in US lam chuan thu chu an siam Hamas firfiak ten Gaza atanga Israel rama rocket an ka awang hian report tharbera chuan mi zasari chuang an thito Israel rama hian mi sang ni chuang an hliam bok ni in Israel thu nei tu te chuan an soi Israel jet fighter ten phubalak na an kalpui zela Gaza hian mi zatam tak an thito bok ni in Palestinian official te chuan an soi Palestinian Health Ministry chuan Gaza hian mi zali chuang an thito a midang sang ni zan hian hliam bok ni in a soya Israel lam chan chuak tu te chuan Israel Music Festival nei na hmuna ruang zani somnga chuang an hmuto ni in an soi inrin ni khan Hamas firfiak ten an ka zinga helai Music Festival manga pungkhom te hi an tela civil pungkhom chu rocket mangin an pong poka chiam mai ani Israel sipai te chuan poi khoina thlenga hian an vain mi zasari vel Israel mi an thi tian soya mi sang ni chuang an hliam mek Palestinian official update na nung beratanga alandanin Israel ten phubalak na manga be puyan thlak na Gaza Strip a hian mi zali som pathum man thito a mi sang ni zathum vel an hliam mek ni in an soi US chuan Israel chu a thlop thu a puanga he biala ral thuama thon ba ka sipai chakna ti pungbok US hian engwangin nge rang taka Israel tan sipai tran puina a thon rumrum mai le kan ti chuan Israel in hum himna ber Iron Dome hi Israel hian an mangna se tak zeta Hamas hawin ka thlak sen lo khopatam rocket thon theizel an tumbok sia chutiang chuan ka thlak sen lo khopatam an kap lut to boka Israel Iron Dome an hek hiau hle a interceptor man hi atlom lo hle a dollar nuai khata tanga nuai khat singa vel in kara nia India poisa phei chuan aman na to hle ti kan hrethiam mai awme US hian Israel tan sipai tran puina kumtin dollar luk le ding on thum vela thon zia thina ma se chu chu atok zolo US in man mo taka Israel tan ral thuama thon zinga hian Iron Dome system atana man tural thuam an ngai poimo ber ani ral thuam an thon zinga hian Iron Dome system atana man tural thuam chu an ngai poimo ber ani chu Israel rama missile le rocket ka thlak na ani intercept system ani ole video tan tira kan soita ang khan he indo na hi khovel top indo na ma hruaya ni thaima yengem ti chu mitam tak ngai dana niya indo na lian tak Armageddon a chuan Arab ram le Muslim ram Israel then om le khovel sarkar enge mozatin Israel an dawro nanga ti in Bible prophecy zul zuya thil thlen ring tam takan oma keini tan seilok thayani bik lova chutiang thil chu chunglam ba kin a hrasi lo ma se chutiang ani lo thei dan te han soi ve thungila Hamas hawin lian tham tak le rap thlak tak maya voile khata rocket sang ni zanga rual Israel lama an ron thon lu nu khan indona an tran chop chila ni ngal mai ti kan hriat ka tuna hian Israel indo thlona te chumlo chat lovin an cheta renga chumlo chat lo han ti hian an bom char ti na ni lem lovin akha to ken an beireng target zaruk chuang an ti cheto hemin hu hian khovel sarkar tamjok chuan Hamas ho che dan an dem thu an au chua pui ve ngala tunma a Israel tanwak lo anga ngai te po civil mi te be na chuan dem thu cheina po hian au chua pui achan chu Gaza nei ram ria Israel mi pui sang rualten music festival manga pungkhom te Hamas ho rocket ka chua khan direct na be wangani mi zani somnga borvel jet heta hian an thi te renga ni kha ara phlak takani nizan khan he festival man na Israel mi thi zani somruk ruang lak chua ki mani to thu Israel chuan an ron puang Israel lam hi zasari an thi towa achan chu voi khata rocket zani somnga rolan ron thon lu zot khan chiat na athlen na sa e mani tuna chuan rocket sanga chuang Hamas lam hian an kap lut to Hamas te chu tu tenge tran indo pui chua theina indo na lian zo ka hring chua ka ngem number 1 a chuan langsar takin Iran hian a thlopa Iran president chuan khovel hriata Hamas hawin Israel an bei chu hne na ro pui takani atiriap mai Syria helpol Israel ne na in beiton reng chuan
Hamas hawan thlop thuan ron puang ve boka ma se heng ho hi chu hlo om thaman ni lawa Israelina an chut zoi fo to an ni Middle East roi tu then khat chuan Hamas in Israel be pui an thlak chu an faka Israel laka be pui an thlak chu an faka a thenin civil mi be ani chu civil mi be an ni chu an dem thuan soi ve bok Egyptian kumsang kha zakwa somsari pakwa March thla khan Israel nen remna thutlung hmasa an lo ziak to a Egypt Foreign Ministry chuan he thil thleng rap thlak tak hian ngong thalo anei thei thu a soya International Community Sarkar Khovel Sarkar te chu Israel in Palestinian mipui te laka be pui thlak ti top tura mala turin angen Soito angin Israel official te chuan thotan ni jing hian Israel civil mi le sipai zasari chuang an thi tian nem ngeta midang sang ni za somnga an hliam to ni in an soibok Gaza Ministry of Health chuan pathian ni khan Palestinian zathum somsari an thi towa mi sang ni zan hi an hliam ni in an soi ve boka tukin jing lam hian zali chuang an tling to ani Egypt Foreign Minister Sameh Shoukry chuan Palestinian le Israel in kara buaina chuak ti top turin Foreign official sang berber tenen voi engemaw zat an in biak to thu a soya Egyptian indo tipun dun zonga chet atumemo engma soya omlova sang ni som ni a putram pa hun la ya Israel nena thuthlung ziak zinga khan Egyptian tel Jordan Foreign Ministry chuan he in beina hian civil mi te hum himna le International Humanitarian Law za aphuta Gaza le a che vela thil hlo om tak thleng me khi ti to patul zia soi Jordan Foreign Minister Ayman al-Safadi chuan exa regional le international counterpart tenen an soi ho to ti soya boina punlun zel tur ti to pa hebial hi tharum thona cycle thara tanga chan chuana turin international malak na man mo thlak tak kalpuya ngai ni ina soi Hamas laman tran thu eron soi lo thung Iran chuan Hamas firfiak ten Israel laka be puan thlak chuan fakle thunga Iraq point Hamas an tran zia chiang takin an ron puanga an Prime Minister Media Office atanga thu chuan siama chuan tuna Palestinian mi puiten an be pui thlak na hi kum tam tak chung Zionist ten an ti buai thin wang le angong chu ani Israel hian an ram an opsaka an ti du da a an tuar thei to lovani mai ti in Iraq chuan Palestinian Hamas an tran thu an ron au chua pui kumsang hi som pahnia tang khan Hamas political office lo thleng to Qatar chuan Palestinian mi pui te dikna chan vowa paljut sak zela wangin Israel chau hian mo aphurani ati Iran le Syria chuan Sarkar News Media kaltlangin Hamas in Israel be pui thlak na hi an thlop thu chuan siama Iran Foreign Minister Nasser Kanani chuan Palestinian mi pui te chu alom pui thu soin vo ina be pui thlak na hian ram lua tu te laka in daudalna le ral thuam manga malak na konga bung thara hongani ati Lebanese Hezbollah chuan Hamas chu Israel ram large scale heroic operation an nei wangin lom thu an soi Palestinian sina thil thleng poimo tak tak te chunga event takin ngun takin an enjoy mek ni in an soya engpo ni se engma soilok thei ani lova Israel then omram then khat chuan Hamas chet na an support thuan au chua pui nge ya ral thuam lekemo Hamas lampui tumna ero om hri lowani US in langsar taka Israel puya wang hian ramte naute hi chuan ngoi an chu arin oma tran bik nei lo neutrality a om emo an thlanarin om ma se he thil thleng hian Arab le Muslim ramte hi aphuar khom dona ni mai thei ti he ni hei ero a hran pa khel thamani yanakina kan la soi chun zomang ola thil thleng tharo om renga hei wang hian soi kim sen le puan zo sen ani lova thil thleng thar zo kan puan zel theinan tuna tan chuan kan du tok le photanga he channel atang hian in do thu thar berber in lo ngai chang zel don nia
in mang tha le vek ole